nedala ukuthi umuntu akakhona uma ngabe okay like njengomuntu uma eganile yini inkinga abhekana nayo umuntu wesifazane methi kubodade wethu uma mina nginabosisi sengisenade intombi izogana ekhaya kithi wena usengakamthatha umfazi lo dadweni yakhona kungena endlini yami ya lalawini akusidlu lawo ngoba namfazi zelawini lapho uyangena la ilawini athathe lokho laputhathako noma ama jacket agqoke aye masokweni akhe aqhamuka mhle masokweni kodwa mhla sowuthatha umfathi somleka la endlini neke lo dadweni asaphinda abuyele lapha utawuqalasho ukuthi esikole ngiboleka ijacket yabhulethile amnike kumbe ngalelo langa aphinde ngalenye ilanga aphinda ayifune cishe kuwe lo kanye aphinda afune nalo jacket gcina lo makoti wakho atshela wena athi hayibo sikoni bani wangilo wagqoka le jacket mhla sebayibona emasokayo le jacket uyigqokile wena batathi yabane emkhathini wakho naye ngicela umuphe le jacket okay khonjwa kathi jacket nawe uyayithanda yakho hayi inqonsala ungasamneka bese uyale kuye lemfo ale jacket ungasayithathi le okay so uthini nangale umama wakhe usikole okay okay ngosikole walile okay vele nje esikole ngimbonile ukuthi lokutha kwakhe la unejealous ukube wamana ebhuti wathatha na intombi yalapha kabani yiko kudala abantu bathi bayakhona ukwenda ekhathini esiningi Nkosi yami